Karbi Anglong Unemployed Engineer Associations Ingdeng Trok Mhangatek Arni Mesen Pen Katalon Pon. Lilit konsensi long tomon ki thiki chap ajok tarapung hawar rong pli arat atumpent hembrit ken hogdun. RG Dinglui pen tongkam mukam model schools anung along aron repen longle lapen harlong ki pura buthak KSA Samson terona to pen pharan ki amai ke phak. India Prime Minister Narendra Modi Karbing Long Khum ki bang jehut nilip along penta BJP claim bang pu bang phi ongdung tongdun ji aphant ketsi ketsidang pon. Karbi Anglong pen engineering ki endun tangatum kedam tang surhini the crit roxy aninkant Karbi Unemployed Engineer Association pu asong mahang pathek ponsi peneng surhini ra inquiry hini aninkant jangmi ni phai Chris recap arni anke engding chok achok arni anlo la sorni pache tondun si difu Farmer Goods Center asai hem along alir arlon pen talon pon labang so ka talon pun aluhiaman pen Assistant Engineer PNRD Halakandi District Harlong Kitimung APDCL Technical Officer Bidor Rongpi Gelishon Kro Accredited Junior Engineer PNRD Hojai District Lapan Engineer Long Kachali Tang Lapan Kachali Bom Ariso Ijang Atum Chitong Dunsi Labang so Ingdeng Trok Mhangatek Arni Mesen Pen Talon Pon Pini nilitum ladak 19 April 2022 anke nilitum so organization arta nange playing inkan trokan lo asi pili nitum amhangatek arni lo so organization ta Karbi Unemployed Engineer Association 6 Foundation day lo nasi ladak nitum ladak farmer growth long sini tum pati pon lo ada terum holsi an pon pen ladak nitum asona sona mung than pon long lo nasi non nitum ladak ka than pon of teng pen nitum appoint moka kisuman claim pon ingtung non kewang jilang an ingkan nitum ladak next kewang pon jilang step moka ke ison soni do nitum main point bang ke sibang non oil alam hai alam pathakta nitum non claim pon pangcheng ponji pulo aso oil alam pathakta 20% 30% ateng success ason lo nitum non next step forward and poning tung lo lasia khai tum ki bom do khai turam rong hangsara through defense ita nitum isi murendan mi sab non kisami dun thu ako ki pidun thu ang tung ye phansi nitum chisik chetang pon thulo ako dung do thulang nitum long la na members tang do bom lo ajat bom lo nang do pen nang chan nang ong ik bom lo increase bom lo lasi kisuman ladak Karbi Anglong do an avian kewang jilang non pen kewang jilang company ke do an ba ke do tang existing ke do tang company long anta nitum long lak technical do atu technical do tu an phenta isi unemployed pohor mubang ke pasang e pasol pidun je phansi da Karbi Anglong long ke do tum thege dinge jang no phan anta nitum hin pen chun ri pon thulo si ladak nitum members atum do 200 plus do nitum long ladak asup pu lepu petan amithang ateng apos JE peta JE si sawa post pen ba AE peta si post pen pache long rin tj phansi nilihin pen ba nili la non kido dun bom jia sa hisab do dun bom pen nili acting jia sa hisab pen si nili sop Karbi Anglong thegi jang to phaten chuning ripon lo asi do thulang nitum ladak kisuman technical isi college technical college ta dolo polytechnic ladak ta nilitum pachuite Himanto sar ke bang hota nilitum chief minister Himanto ke bang hota nitum memorandum submit don long lo ladak ta branch pa increase ye phan pa ethuji phan alang li nang chidil tikang lo asin lahai wang tang lo lahai branch ako nang et long lo ajat lo pote nilitum ladak unemployed tum phan unemployed technical association long pen isi birta nang pi pen nilitum amunit ba nilitum a members atum do an pen kai keta engage dun long jia phan lahai palong jia phan si nitum ke chisik chedang pon bom lo media kote tumhan la non nilitum Karbi Anglong Unemployed Engineers ningkan truck amang ka the katalon nani na chitong nan pha nilihin pen voi mi timan ki pui ka lai lo je ilitum engineers Karbi Anglong ma da engineers aphai nang bat bom lo eben anso se kachibadu kapore engineers a hin da me kapore
i phansi nili hin pen Karbi Long rat panchuni ro technical post engineer post kinai do pigla non se ilitum Longri development ahin tame non si cheng bom lang pusinili hin matha non difu taunong ta flyover 200 crores kalak tangka pen kimi flyover ta non van iglo anso se a scheme van igla impen anso se engineers ta kena igla lasi ilitum arleng bong nglung song bong jong se ilitum chedor dat pote bangadi men iliden chohang nang nelo ingpen nangli tuma hin pen nili council pan Karbi Long Thomas Council atumhan kaching ri ke lahilo je non ketobam makapuri tang tum basakui long le engineers tumhan Karbi ang long kedua Karbi inglong so engineers tumhan avar sai ki piponi mansi nili Karbi Long Thomas Council chuning ri lo kardo Lakhain ko rapon nilip MSc konsi parlopont tarapung havar along kedamtang jangmi niphai trainer cap aju tumon thipo kit japen ajok tarapung havar arong along rong pli arat atumpent hemrit kana hokdun tumon ki japen ajok hemrit kana hokdun pen chenglok sok sang la pen ka tun chudang aphuli anstame na hokdun laplo lapunat usumar atum pen stame ke chulong le ke junlong le pen ajok non mangke ti chapra pronglo lasi prabjin pen nilip local MSc probitor rongpi bogojan MLA Dr Mumon Mumint laben Karbi Long Thomas Council long ke thekiding atum pen nang ravek thapusi kisung ke phovek arat atum pen ka chuning ripon marapen samsing engleng Karbi Longri Abirta Oh. Part ame puru sitame tomona pon pijar lo. So puru ta non sitni lichi salok bom non tabom lo sitame sok bangke pinangan na hok pilo. Lo la se long ka siksak mate nili long ka sung ke. So ni bangke nili phan. Ka siksak dolo nili. So kisung bom pen. Masabak nili phanta nang rabji mene pasi. Chuning rilo. Isi apa sitame. Pen ten dak nang torong ke arong men ke Nili arong men ke dak dhuniram tok biaro. Dhuniram tok berong di to tas lo Bang lon ni hem bang ya pon rai non ra tu nang ra sin non ning chu ra da he. non si patang lang di non kim thu lo ante hem horm go pi lo nang le ka hing no lo son thek long ma Hem cái nu ke thang na vela la lang sang ba rai lo la pe hala ke ni badang an theng no la lo fuli si ni ler pon la le. ta la bang so pathak non la ke si ke chari la pen la nile palong ke chari pon MSc tong phanang le hin ben ko pi lo nang le ko pi ni ka chuni ri nang yi ma thanu yi ke na so to ma Ni di ke chuni ri ji ke la lo sarkar lo chuni ri du ni ke ni la so hem non chi kim non ra tu ang thur pak lo chi kim lo se tami ki du thok thi de lo. La so phan ko pi tang sarkar no ma tha du ni le. nile MSc phanang le ko pi ni La ni le ben si phan chuni ri bang ke la so hem kim the ye phan pi ni ting chet ba le nang pi san te ko le chuni ri den bang ke. Dongkamukam Forest Range Palopon Angkang Dongkamukam Model Schools along RG Dinglupent Inut Bilju Rajborpu Inut Abangpu Karbi Long Thomas Council CM Turam Rohong Amen Enpen Arnivang Damper Plikep Pokep along le Kipurpon Aputhak Klembang Pubang Pi Atum Mate Chukomar Atumpen Kelangdun Prong Mati Labang Sobang Pu Aron Repent Harong Long Leke Pon Eret Along Forest Department Atum Asai Kets Klem Pamimi Mati Labang So Asai Long Kacharab Dun Tokok Maputa Honte Pon Mimi Lapuson RG Dinglupent Aron Repent Longli Harlong Ki Purpon Aret Ki Karbi Long Thomas Council Atumbent Ing Sai Vek Nangji Lapen Adai en Vek Nangji Pusi Karbi Lo Charlie Asong KSA Samson Teron Pen Perang Ki Athingnu Ningjepon Dongkamukam Pen Darlinson Drongpar Karbi Longri Abirta Ada Dongkamukam Model School ahem aphialong kewang nangkok media thengnu pendung kewang nangkok lam thela hilo ke damtang arnisia frang ke thom a news channel along portal channel along netum thek don long lo Karbi Anglong along card channel lapen
Karbi Hills Live ละเป็น News 365ละสดลองนี่ตุงเกเทกโดนลองบางแค่ไหลlo la model school a phia long a jirding kluipen ladak along le akitu mate rabis la sokipur pon la puson dokok nili tum kama tha bangke ponan adin bang la sodim nili nang chi jok lut pen nang thek long nang lang le lang at ki bangke itu mathalol dak school dokok posi school a phia bangke hostel dongi kimi bon manda hoklo ni tum ta panang lang chere setame atumi dik news long klang de ta phi bangke la ken ning duk lo la pen la so puthak pen si tum pin dak wang lo dake bang pen ke thek long bang ke la hilo halaso news long tum kar julong bang ke thek long bang ke la hilo alla so dim long bang ke pini birju rasbhor ko amuni tinu da bang ke cm tuliram rong hang ke hai amen pen labang so forest department atum afan seta me make dip pon het ason claim si alang li bang ke illegal pen la so sang ti ke roi pon paru khum bare la puson thek long lo asi la so puthak po da bang ke nili tumahin pen so dak pen pin rem lo la pen la dak pen ithe theni ne tung ka pachini kang tung la helo justimet pet alang li pon adjir ki ding pen la so ke roi pon bare po da bang ke pini Karbi Anglong Autonomous Council atum pen action chi en hai vek nang ji la pen la alang li phan kwan ma la so ke chok chi bang ke alang li phan penalty nang ji ako alang li phan jong si chen ai hedat pote nili tum pen ke arjunang kok pola da ke cm tuliram rong ha ke hai ta hok pet nang li men ke en bang ka chi kok lo mala bang tani tung arjunang kok la si ladak ke claim la so forest department ta ladak dongkamukam adung het dak 10 kilometer hini ta kom chat lo la so dongkamukam range office halatum tamme dak thek dun long le dera bang ke manghume milo la pen alang li tuma phanta kon li gar jukang tume nali tuma phanta ko mani pen tong pressure ke duma mani pen tong nang tum phana pressurize sa joini tong nali tum la so bang pudun hai hede la si pinia bang ke nili tum kachini tho teng pulutang te daga bang ke alang li phan penalty pitu wek chot kalang yaling phan ke dorkar prote la puson Karbi Anglong akhi adat alang li ka ke pon ka paruhum re porque alang li phan ke hemkang samata beng nai a the bang ke la bang ke tum kadok beta chini sangti harlong pendang lok lahai hormu lake non renewable resources lake non renewable resources plote lake ifong phur tanglo te kachi bang ya son hormu kali lake aposi pini non renewable resources jong si lason alang li tum thang ing hon hipin pen kapana hokare pote la bang ke alang li phan so dak pen ing sai ponang ji lasi pini labang so nang li tum media pen nili ki pukang tung ke la hello ke chengsia bang ke alang li phan departmentally hoy punon council atum phan le alang li tung le department afan chipu pen la alang li phan prabjin pen la ke pontang apot ke chok che pot an ke alang li penalty tunang po la pen alang li phan same so dak pen ing sai nang ji la pen son thoma hormu bang ke la hello je ladak mining order of ipin le la so mining ke pon ware por bang ke la ke department atuma phan same ni tumar junang kok la si department atum ta la so putha pot clarification chipi tha la pen nili tumalong non kenang so data stami ning tumalong dolo je alang li tum ke pon la so achalan a hormu sitame tatum perfectly panajir ke ding ke roi pusta melai si hinia chalan me silar i voice khum thongke khum plikep arni wang ke ron pol la so putha ka bangke la ke chok che piglo la pen la so teng lo pulotang te la da ke do forest department mate forest sai ki tum ta la ke duty ke claim clear posi la puson ke man lo pusini tum puji la si non apor dolang alang litum same la so puthot alang lituma hin pen kadu ka vela so inquiry chen pen ko mat phan ma adai ke nahi la so bangelang litum mes same adai en vek nahi pusi ni tum hin pen so dak pen alang litum ha same pachini lo jangmi ni phai khrisir kep arni la khain ko rapon lip mc consensi ke parlo richo mili tower krok thong ka chitong along bjp mithanga sai hemalong bjp atum pen mai ing nipon labang so mai along nilip mondol mai pu baburam teron bensi mai chepe hem pon labang so mai along tong se kot pen mai kan ni pon nang kok labang ke non ke wangji jangmi ni pha engkor ner kep arni india prime minister narendra modi Karbi Anglong thumi ke bang ahut nilip hawar along pens tami bjp atum ongdung pan ke stong dun thejia phansi labang so mai long chingki sthan pon laban labang so mai long stong dun ni marli atum hansami ake joy pen piri keroi ami sin sami keron pajur pon nilipen joy sing teron Karbi Longri Abirta dak nilip mondol DP mondol asai hemalo tu meeting ke dunang kelai halo don ke wangdi tarik inquiry na kep 28 ni bilitum kecing honai prime minister Narendra Modi ke wangi program along bilitum nilipen setame ongdung armu kecitong dung ye pansi tempini tingwai ponlo situm nilipen setame
bang surit frog sosial munit itum kacitong pansipini amay long itum cingwai lo lapen aso na taksi itum polling season 10 lapen arong 10 ka aso meeting along ongdong armu kacitong pansitum pini cingwai polo lailo na tum nili palong la pura thak kibang jialong na tum son pole dulu belutang te ongdong kapre ka party pen BJP along nang sepa obdunya tum dok piglang non neli panda phonang lo la pro bill sisya ki hai along da kai da phonang li bom lo lapan mondo la president along ta wang bom la si APSLC pen da do la pen congress pen da do SDC pen da do la pen kapre ka party pen ongdong arat BJP along sepa obdunya pan ke la tum ke tisik ding si do lo neli tum sia por si pi tek tedet la hai prime minister program do ko ka jale tum ta por chilong le delo la si la hai program ka do we tum sijil lab lo plotang te la delo butum nili balam kai si joining program do jil pen ongdong arat BJP long spok do ye pansi sikding si dolo ante la toteng to ma command ma si ke klema la ke gas pialo already gas pialo la ke alang tum jail sitame jang hemkang sam sitame atom pampa beng nang ko adrege hemsu ke tangwek nang ko hi ajat pen no nga BJP no la so hemsu bang ke tangwek nang ko